Bitti. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve alihi ve sahbihi ve men vala. Cemaat-i Heca Delal, geli Kurda, geli Milatin Kürt, geli Göhdarên Heca Delal, şeva ve bixêr û xweşî Xwedê Teala derbas bike. Em dixwazin îşev bi wera em Qur'ana Kerîm naz bikin. Ev Qur'ana Kerîm, ev pirtokan Xweda, ev kitaban pîroz, Xwedayên Teala ji Muhammed Mustafa ra şiyan, ew jî ji temamê însanan ra şerh kir, beyan kir û dahîn kirin. Kev Qur'ana Kerîm çi ye? Em ê çawa li Qur'ana Kerîm birênin? Bi kurtasî cemaate hêja. Qur'ana Kerîm kelamê Xweda ye, peyvên Xwedayê Teala ne. Xwedayên Teala bi wasita Cibrail aleyhisselam, meleke vahiyê, meleke en mezin, bi wasita Cibrail aleyhisselam di zikê 23 sala da perçe bi perçe ji Muhammed Mustafa ra Cibrail aleyhisselam haniye, peygamberê me ji Cibrail sağ kiriye, o Xwedê di qelbê wî de top kiriye, ji dev kiriye, katibê wehyê peygamberê me bi wan daye nivîsandin, o bi sahabiya daye xwandin, û ev kelamê Xwedê bi wasita Cibrail ji Hazretê Muhammed Mustafa ra hatiye, di zikê 23 sala da bi Fatihê dest pê dike û bi Sûretun Nas diqede. 23 sala da 114 sûre ne, 6200 küsur ayetin avana ji tamamî ra tê gotinê Qur'ana Kerîm, kitêban mecîd, kitêban pîroz. Ev kitêba hanê, ev Qur'ana Kerîm çavkaniya dînê İslamê ye, temelê aslî ye. Ev Qur'ana Kerîm qaynağa aqîda me ye, baweriya me ye. Ev Qur'ana Kerîm qaynağa ibadetê me ye, qaynağa ahlak ye, qaynağa devletê ye, qaynağa civatê ye, toplumê ye. Dema ku em bizanibin ev Qur'ana Kerîm kelamê Xweda ye, Rabbul Alemin bi wasita Cibrail ji Hazretê Muhammed Mustafa ra şiyandiye, gotinên Xweda tamamî rastin. Em ê tasdîq bikin, em ê pê bawer bibin, di Qur'anê da Xwedayê Teala çi gotibe ew heqe ew rast e. Xwedayê Teala çi rexne kiribe, çi eleştirî kiribe ew nerast e. Qur'ana Kerîm çar meselê mezin makseda Qur'anê ne. Çar meselê mezin. Yek jî mesele baweriyê îmanê. İmana bi Xweda, imana bi melaiketa, imana bi kitêbên Xweda, imana bi pêxembera, imana bi qeda û qederê, imana bi roja axîretê. Mesele îmanê. Em ê çawa mümin bibin, baweriya me ew çi hebe û çi tune be. Yek jî mijarê Qur'anê, koniyê Qur'anê en ê mezin ibadet e. Em ê çawa ji Xwedayê Teala ra ibadet bikin. Yek jî mijara Qur'anê en a mezin exlaq e. Em ê çawa bibine Xwedî exlaqekî xweş. û mijara Qur'anê en ava önemlî yek jî adalet e. Adaleta Xwedê em ê çawa li rîyê erdê icra bikin, bimeşînin û qewî bikin û em ê çawa bi adaleta Xwedê di nava însanan da hukm bikin. Elbette Qur'ana Kerîm ilmê Xweda ye. Ev Qur'ana Kerîm gotinên Xweda, Xwedayê Teala di Lewhul Mahfûz da berê nivîsan dibû. Dema ku peyxemberê me peyxemberîtî jê ra hat şeva Leyletil Qedrê, Qur'ana Kerîm tamamî ji Lewhul Mahfûz Xwedayê Teala nazilê Beytül İzze kir. û di peyra Cibrail aleyhisselam roj bi roj, meh bi meh û dem bi dem di zikê 23 sala da li gora jiyan û heyata însanan tiştê ku çê dibûn û Xwedayê Teala li serê bu xasta xeber bide, şîretal abdê xwe bike, rê nîşanê abdê xwe bide, Cibrail aleyhisselam ji cem Xweda
دهانی و پیغمبرین خدا جه سعد کر و پیغمبرین خدا باش دف دکر وقت جبرائیل علیه السلام جرا خوندیه ویجی بدنگی خوی خوش و به مقام پیغمبریتی و کتابه هانش صحابیه را دخوند و صحابیه پی باور دهانی دما باوری بیا باوریا و خو پی دهانی دما عمل بیا پی عمل دکرن دما اخلاق بیا اخلاق خو پی خوش دکرن دما عدالت بیا تسلیم حکم خدا دبون و ببی هوایی قرآن کریم کتابه دینی میه باوریا ما گرل گورا قرآن کریم به ام باوریا خو جدر وای قرآن چه نکن ام عمل خو در وای قرآن نکن ام اخلاق خو جدر وای قرآن نمشیدن جی حضرت عائشه دیامه جی پرسین گوتن اخلاق پیغمبر چه بو؟ گو اخلاق پیغمبر قرآن بو ما هون قرآن ناخوینن yani Kur'an-ı Kerim emrivi yani çi emir kirbe peygamber avlid hanici o Kur'an-ı Kerim çi kadeha kiriye çi yasak kiriye en başta seri avul peygamberi Xuda je draviya xuje durdu da jbervi şeriat Kur'an-ı Kerim kaynağı şeriatiye kaynağı hakkı hukuka kaynağı devlete be kaynağı merve kaynağı hayata mervaya Kur'an-ı Kerim vahya Xudaya çeşitli vahiy pırın حج چشیت وحی هنه جی پیغمبر ملا هاتنه ام ناکبنه وان مسئلین هانه کلام خدایه بواسطه جبرائیل هاتیش حضرت محمد را حق راست پیروز مبارکه که ام پی باوری بینن و بدلو جان خواه خو تسلیم قرآن بکن او قرآن جیانکا فرقلی بدنه کلام خدای حقه ومر بكلام خدي بقرا مر فرقلي دبه ببين خير وخشيه دا شباب وبنت خشيه دا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته